Dobrodošli u novi klip. U ovom klipu pričat ću o ljudima koji mrze sve što neko drugo radi, naravno to su hejteri. Kao što znate, ja snimam kompjuterske tutoriale i gameplayeve, naravno ostale klipove koje već imam na kanalu. I kanal je otvoren preko više od 4 godine. Kao što ste mogli vidjeti, na mom kanalu ima 90% pozitivnih komentara i ovih ostalih 10% negativnih. Većina ljudi, to je kao što sam rekao i 90%, pišu pozitivne komentare, kritike koje bih ja trebao napraviti, poslušam ih ako su u pravu, naravno, a ako je kritika neosnovana, naravno da ih neću poslušati. I uvijek znate da se nađe neko poseban koji misli da će ispasti faca s tim što nekoga vrijeđa po rasi i tim ostalim stvarima, nacionalnom manjini, da ne govorim već. Evo, kao što znate, moj kanal ima preko 500 milijuna pregleda i stvarno tu sam ponosan jer sam to uspio. I sada ću vam pokazati što sam slikao, što mi je jedan jako pametan korisnik poslao. Evo, ovo mi je prvi komentar koji je ovaj tu korisnik poslao. Ja ne znam stvarno po čemu je on zaključio da je najbolje da ja zatvorim kanal, stvarno. Ali ne to, ovo je samo početak, ovo je zagrijavanje kao što bi rekli. Ovo mu je najbolji komentar, evo vidite. Ovo stvarno mora neka pametna osoba napisati. Ali eto, vidjeli ste što je napisao i sada ću otići na njegov kanal da vidite što on radi. Evo kao što vidite, on radi isto i s drugim stvarima, iste stvari, samo drugi kanali, o tome neću da pričam. I kada odete na njegove videozapise, on nema nijedan videozapis. I odete o njemu i vidite, ima samo 16 pretplatnika i kada je kanal napravljen 10.8.2013. I ovom kanalu više nemam što pričati, to je s ovom korisnikom. Jednostavno, na ovakve korisnike YouTuber neću gubiti vremena, niti se s njima svađati, samo ću ih blokirati ili prijaviti. Tako za sve slične ovakvom korisniku. I to bi bilo to za ovaj klip. Ja znam da nije bio tutorial ni gameplay, ovo ide u ostale klipove. Vidimo se sljedeći put. Toliko o tajnosti da nas ne provalo odakle pucamo. Sad vi ga želite preuzeti, a ne želite skidati na primjer Internet Download Manager ili takve programe.